PGR longle aronre keche kebea sotum kedo thebadim prabjen pen arni hot ponsi eviction asai amo claim ponsirak nang popusi phuluni revenue circular thengnu sit and demonstration kang nipon Jitia Chikloni Pine Koi Surihini Inkoi Rapli Phuluni revenue circular thengnu krong plia tuwar pia kungalong Phongni sit and demonstration ajai me ke paman ponalong kache tongdun ang tong ingti kathar litsong rong phar khorsing teronatum kache tongdun along kaning je ponalam the putha PGR alongli aron repin pen ang tan pen kibang keche ke bia sotum uttar barbil khiruni alongli kedo thepen non puarni anta CEM Dr Tuliram Ronghanga hinpen katharle asai claim pon thekhereke Tuliram Ronghang si chitherak nangji Pusi arbokon Guwahati High Court pen eviction ki tharle ponangji aphan hukum alulong era phitsi tami asaya moklem pon thekhereki inut CEM loma arluso kavia hemjong si arluso hangdam damlote arluso longji mapu alam kaningjia putha athonro damde alama puthak angtong ingti pen lamboi pipon Kado kabe don krihini ahemang bongpen Guwahati High Court pen Stay order doning koirahini ahem palom pondet sita kadu kawe don kriner gap ahem aphan ke tharle ponji aphan Karbi Anglong Autonomous Council pen authority do pusi ningje pon Lasi labangso ka tharle ponji aphan arni hot pon petike kachisong pon asai ing ton pon pe lapen Height Power Committee lapen Guwahati High Court atumaphan jongpona letke Athondo damde alamsi ningje dampusi angtong ingti kathar pen lamthear bokpon News Desk Report Public TV Karbi Anglong Jasemet bangke nildum pini labang so kachesong ke pini phuloni long sudolo pini bang pajut pom morning sam por fight throk lo bede labang so kachesong raksing ton pon pu lapen pudot ang deng deng ponji labang Karbi Anglong kang pc non ni phai ko ra phola pen ko ra throk bang dong kamuk dong mukat kalong sala daksing ni phama kata ka pon po lapen det hanjang lang so do po lapen bolong komji hauro khat men jenglok difu lapen lijang Karbi Anglong samada ko that lang so hamlan se prek jam Karbi Anglong atok anu tala bang so kachesong bangke palidam airport he labang ke long le lam ki pina la so long le lam ki tenak pot bang si litum non long le long det bang ke litum ta ke party da chipunang ni song da chipunang ni pusi puche song mong bang se hala so kachesong long bang ke tum prek jam chatai ben ar jap tum dolo prek jam chatai ben ke bang tum dolo hala so long tum da ke chok kijun ben chata minta chokot rong orat sinar chak det ke chok kijun puna dak thang le tum kasik sak ave iltum ke chok sikun e ki execute e the jasemet amut pi sia kheilong alam ki polote longle alam ki heloke thenai lo lasi non itum pi posi chesong nang kokma polotang dai pini Karbi Anglong Autonomous Council atum kache krong mai Karbi ni tum da Karbi busi jipu bom same non Karbi tum order dur pen Karbi kheipan long ripan ke rai nang jipu hala so kache song hala so kar jap apang ke dim theklong le da sabda la so bosi tum chesong nang koklo lapen pini arni anta Karbi Anglong Autonomous Council kachari tum eviction ke klempo pusning je chotan non ana ke claim theklong le la pini hemprek ta hangpo hemprek ta wan po pukening je bom ta non ingkan thongkep hikep non libom hala so hemprek ta non dak Karbi Anglong long non kachari bom atum alang litum dak ningkan krip honon le podak ning kachari same non anta hemprek wan po men pen non anta ningkan kep krip honang le rok ta non ta hemprek ke bang lam lang si la so na thak se hala ke kapang len iji sia bd sia claim chot lapenan par bang ta nilitum plasi pubom lo eviction ke claim bang hok tema don surihini so se aphan eviction ke claim that bang ke men mat ke patong phun ke laki un e por nai laki nilitum chinilo sita me hala song men council man tha claim un non alang litum Karbi Anglong Autonomous Council pen eviction ke claim bang ke claim nang po la pen eviction notice pi data fit ke Karbi Anglong Autonomous Council pen officially pang dak elo alang litum hin pen sigi la bang ke PGR long ke do ke aron relo pang dak edo aron relo pang dak elo pulutang dai pini pi pose da votarli song men do bomla jong se halada ke do tum jong se along le phelang jong se avelo te pulutang dai pinier ni pi pose Pawan Kumar Rai Karbi Anglong Autonomous Council eng hoilong pini do bomla jong se halada jong se aron relo pu jong se pulutang dai pini pi pose da behabe par claim bom pini jong se aron relo pulutang dai ilum ke hem tharli nangji pusi che song bom ta hala pu bang ke hem susi ron bom hem si kim bom lasi jasemet pet la bang ke Karbi Anglong Autonomous Council non jase metpet kacaria tumbang ke cipunang kokpo alang litum ke methang serang hong ajoini si labang so long li pensi kacelari labang so PGR long ke do tumhan bang ke jase met la ke isi vote beng son si ka pincong bang se alang tung pincong ang tung lapenan par bang ta lasi labang so akache songolong bang ke erset non bang ke tumhan non jase metpet non litum kache song bang ke rat pan kapasang rat pan kapasang lang posin litum non labang so along ahawar
sit in demonstration labang so ke do bangke ilitum jasemet pet radaphan phaphe hala support bangsi itum jasemet pet bangke non Karbi Anglong autonomous council kachari tumane ethe bedalam se pachini gang tung lo radaphan kapasang chotla non ratong sikit thur tang lo lapen ratong senang ke bar tang lo pulutang te nilitum hin pen ke lapen Karbi Ratpen anso sesi isi kachesong erset prungset do hala solong bangke jasemet pet Karbi Anglong autonomous council tum si adai doji laki aphong asit tina mailong kala bang solame jai bomlo lapen an par bangka atumi hejong Karbi Anglong autonomous council kachari ake hai tuliram rong hang alang li kaning je bangke PGR kachesong Karbi Anglong long ke nang li jasemet pet isia khei pulute long le alam ki helo ke the nailo jong si long le alam ki long jong se pini chingrum re pini chesong se pini ar jab je bane konat long si chesong long konat long si tumar jab long konat si pat helang la si jasemet pet la bangso long le alam ki long anta PGR alam ki anta pini bangalang litum pili bangga suarlu pensi pangbarong arlo soki hang son si puse pangbarong la si inut CM set si nang le pini PGR kachesong ke inut suarlo pensi pangbar suarlo ke hang atenglo piso ke hang atenglo si pangbarong hala son ke therak mi alam la pe ningduk me lapenan par bangta hala bangso kachesong bangke non PGR long kachesong bangke alang litum bangke o kachesong tap nitum han aching kikidat pu memorandum pakon ke pinang lang litum han batai kon ka ching kikelang ke batai kon si nifai inquiry ni thang chiklota all party social organization hang pet se anu tina inut abang puta eviction claim nang dipu ning je bangwe inut a political party na eviction claim nang dipu ning je nang di pulutang ning je pulutang te piniar ni dak batai kon se kaching mai nang lang memorandum lok nilitum na chesong half February chikloben non pack for thok memorandum itum pielo ani si hajong ni phai thokanita ilitum asoing jir tamhan itum kachesong pin potman areng huwa vika pabuna hala so kachesong nita hala so nita itum ultimatum da pielo litum tami alang tum nonata nang chingki pusi bubam lang lasi la hai bang jasemet pet alang litum rat phan kapal lu kapalom si ke claim chot lapen rat ke mang hu he non ta apot bang si kachesong non son thod kachesong ke Karbi Anglong angkang pising dang po lapen det lo polote si project apong tin asit tin kachesong long si erset prungset kachesong amide bang la puti the bombo pe jopen la si hala so kachesong amide mo the urap hit mo hala so kachesong amide pen jong si Karbi Anglong long kupina ka siksak akatora do kokji pun hala so por ke tim Karbi Anglong kachari tum omor sing chiso ke hai lapenan par bang la tuliram long hang ke hai lapen tim Karbi Anglong tum si adai doji hala sopor apur bangen nildu manang koiri hala sopor ki thur lo pulai Karbi rat si hala sopor thur polasi eviction nang claim serak noi athela ke long le alam ki penapot long le alam ki long bangke ilitum apita cirui re lapen cirui janang le Karbi rat lapen long le alam pi pena ka prek bang komana party kopia politik sama pathui batu nang sami long le lapen ke long bangke ning sipet tu pensi ar jab nei pu alam the pensi non labang so kache songa klam long bangke prek jama chatai long dala pusi pon bom lo lapen jasemet pet akemang ta hala chot rat pen kaching ki kache than kache songa ami de ke map me lapenan par bang da Karbi Anglong autonomous council teman isi kapachini pon isi lam the je paklang kon lal te tangte sar atumi tuliram rong hang ningge pono jongjung pen ke dak tharliun sorkar pen cerap matik pulaso alam puthak nang hin pen paklar kon sorkar pen matik pukela ke nilitum na chini lo sorkar pen matik puchi hadak law enforcement bang nangji puse alang litum pulo stamen non anta alang litum bang ke laso high court akes phan lok si ke koi ta high court a case ke stay order ki pi ke doni kor hini van si pichot don sur hini thak dolang ber alang tum eviction ke claim people alang tum claim ke tang te pini alang li tum hala bang so eviction ke claim hut bang ke jasemet pet bang ke ake hai tuliram hang bang ke eviction ke claim je lo kopima arona tang ke claim je phan bang non anta law enforcement bang state government phan hang nang jila pen nang pinai pusi gubom stame pini arnianta nilitum kachinia teng pulotang te hala ke damtang 15 days nikre pro farman eviction notice ki pike hala ke rat phan kapaluchot athe rat phan paluchot pe posi pumake hala eviction notice pi that pen pi data fit bange mante pipia prangsi a hokpet ke law enforcement phane chingkina go state long tam pini arnianta Karbi Anglong autonomous council pen hadak long leke do hala solong leke Karbi Anglong autonomous council hala ke government along leke ali pupi kente hala solong leke cerai mitang de hala solong le lo posi pini sai pati kilong momlo ciri pharo posi pini hada ke cheke beso ma sai pati kilong momlo lasi la bangke ke claim kleji a ot ke do kok lapenan parta emethang adimak long methang rat chari jungjung ale phan kapat he joini si la bangke rat phan kapalu phan chot sarkar a support dai punil muchini lo tame sarkar a support ave pin mena jang ang ding claim un kente sonfi son program claim hala so bang alang pin claim kila si jasemet lai ke angding rat pan kapalum long kasi claim la si hala so bang ke rat ke ma hu he la pen non jasemet pet ke nilitum si rat pan ke thalang thurnang ne lang si nilitum puchot nilitum jasemet pet bang ke Karbi rat jong si mo ki thurnang po porang litang lo pulodang de hala so por ke bang jok bang pura khang ne nilitum da khang we Karbi Anglong non la bang so lir long Karbi Anglong mo bang isi
kamurim sa isiang ding nang lirok puri hala bangke tim Karbi Anglong kacari tumsi adai doji lapenan par bangta jasemet pet alang lituman bangke thengtu thenglong son manoi bule alang tuman council ong ang hoilong kedo kali isian nu jok pia son manoi hala so nu jok pia tengsi Karbi Anglong termas council mate Karbi a khei phan bangke isian nu jok pia chak pia son manoi pusiang hoilong kang ni dasi hala so bang thong thek thei pulo tang te alang litum bang cemat hanong po lapen rat bang se alang tuman pang thek dang po lalu te nang li tum kache song long stame atumi stame tuliram rong hang pen penang onang karbok do la so puthak alang li phan pisi pupon la so bangke nilitum jasemet pet alang li tuman ang karbo ko bangke lalo lada claim pu puda pupom piso ke hang pen arlo so ke hang pen ang pangbar lo ola ke hadak dongta circle pisong che song chot ke chok che nilitum nang chindak son suri lam do piklo tame hala so alam bang nilimo pen reply pilo dasi hala jasemet pet bangke pini ake hai tulira rong hang bangke inut BJP party long ke claim pensi alang li pini CM ang hoilong alang li ingilo lason thaksi BJP long ke claim tum penang tum dolo dak racheri claim tum thang jungjung le phan chimata dul lasi monon itum la bangso long lo ke la ke nililong le gali komane rong hang komane teron komane rong pharalong le gali la bangke Karbi Anglong le lapen Karbi Anglong akhia dat lapen Karbi a khei pu kapat hisi long le phan se song lasi mo arnisi la bangso Karbi Anglong long chi long le phelang jong se akat dora ka siksak jong si dokok lu pulo tangte hala sopor ke tuliram nong hang ke hai omor sing tiso ke hai tim Karbi Anglong domanta nangli tum ke Karbi Anglong ke vir chok lopot Karbi Anglong ke do nang lelo man tum hat deli bang edoi pe hang helo alang li tum ki thinang ji ke la daksi ki thina po ke reng nang ji da daksi reng na asumar ben cenglok asu selet anta ang tono tum la dak la solong ri lo si do na palu tinta nang tum ke dak Karbi Anglong sung ong lo posi hada ke Karbi Anglong do nang lelo BJP dum do an hadak deli bang edoi bihar bang edoi pu pupelo lasi alang li tum ta la bangso kamata par sik pen ke jasemet pet bang ho or nang pinang po ili tum kache song ke alang tum ka pin rem kali komane kan kelang selet kali komane kan ka kham ke bol ili tum bang ke claim noi nili tum dolo la pen jong si claim bole te jarang ding aname ili tum ke claim nang kok po lalu jasemet ke student demonstration jasemet BGR along le long pen ang tan pen ke bang aron de pen kitu wa kisi gi betuman tharli nangi pula bang so akache song da colony revenue circle sai hemadung akache song bang pini ni ke chong pini ada sam da ke jupon po da ben dun thu bang ke dong muka ka long thot ning kora pho den kora to ni akache song pa to kon chu la si dak ilitum jasemet radya ke kamang hunang jala mabelo atumi head Karbi Anglong Autonomous Council CM ake hai tuliram long hang lam kaning je parlen pardo thekon long lo alang li kaning je ding o kala ding o ang bong pen thebet pen net dun let ji puro tang ke jasemet bang ke Guwahati High Court apang si koi pring lo alang li pudam bang ke Guwahati High Court long jing sai bom lang apor la ke non mare thang kem lo pusi no je na si nasolam ke apong lo rara phan ke tham court along ke donsuri hinia phan mate BGR alo ke do ana tom phan tharli long li puket na hokta tokti la pen non ka tharli boy along bang non mat ke palom pon cheneng pulutang te la ke doning ko ra hini english pen si pu hadak litum lang dam lo pulutang te ke tok thek long hi ho only in respect of 22 number of petitioners ho la ke tok ang dulu la so english bang si ma ke hai bang pitong ma thadam ne 22 po me ke chini nei bolang lita hala da ke 2000 bu ke tok ali no 22 po de si na chini nei ho jong se chini pulutang tham sunang kok po kita la hello bang ka chini tuman ke doning ko ra hini pusi pu bom lo nasi doning ko ra hini phan non mat pelom thu chen sita dak don pharu kresit ket sote golang upia pochi tharli le derlo pusi karju pen alang li hin pen non lam ke boy thu bangke ha athon ro redim si ka che song nam tang ho alo so ka vedim si piso ke hang nam tang ho pula hai si pine pang bat pang ma su lo hai la si da so din nong ni li tuma hin pen ke tha ko ni ke la lo demokrasi kupi phansi ki budama si ya make hai ke chini ne dalo la pen an parjita me la India democratic system India adet kacari kacalon kopuson ma halaso a system amasi alang lige chini ne dalo jasemet raratum sarkar kacari ke chokchi ke लिए dolo
pulotang te aning kang samse kosomo chipek lang aning kang samse chipek laing ke nonason democratically possible aron pen pini non pon ini prong man kache song ar mu chijeng la pen ason kapek kapek doji lang seta lahai he lo ante ala jong se alang li kan ye teng pen mathadun pulotang te arlo su ke do a hem si pisu hang dam nahi pulang li ni ye teng pulotang te council arlo si dam nang kokpo kali madi alang ni ye teng pote council bang non posi pumati to de bang poni litu suri throk ar mun se jeng po council arlo nang lo pak po ta hala sor ni bangke alang li bangi puthui bangke o council arlo nang lo pak posi puthui ke di asia mi da claim that apu da claim that po kala alang li helo lasi sit-in demonstration ke rara tum aning kang samsi ka chepek langji phan isi acha tailo isi ka che song lo po alang li people chini dat ke India democratic system ko son si dak kachari ka chalon malang chi alang li chini dat na laso ka che song ke rara siang tong lo po alang li chini dat na la po ana ka chini pulutang de alang li chari de nei le anta ahem lo madam nang pokente la pen la so high power committee polong kupi posi ke dodon de ma polam the pini le thota paklar po high power committee le eviction ke claim ji kali hala ke kaching wa ja tai chot eviction ke claim ke Karbi Anglong autonomous council pen se claim ji elected tum si decision ng cheparai ji te high power committee ke kaching wa ja tai chot pulotang te non nili tum hala dak ke dodon ng ke nang kupilo dolang ke kaching mai ninga son dolang manon avelo ching mai erlu thang achik lu kaching mai ni si song ke doan hekere ke doan pan pangrum thai si charju thailo anu tinda lam the chipi thailo kente eviction claim nang po puche parai era ti kaching mai ning dolang manon matang te hala roman script ha 1970 era ningkan laso roman script deng era fit non ki purthu देवनागरी स्क्रिप्ट देंगनी मा po kachar ju thu kupia lam onde lake kache parai tang lam chekroi tang era lam sino non nga furthu hala ke claim ki chunun e so ne chingwai nang hala ki chun tang era hormuli kupilu non ki purnang langke lasi high power committee long non kaching bai kupi pilo non chingwai lang kupilo chingwai ninga son do langke eviction claim po pulo non claim non lasi rat pen thang na kamang huneng alam velo non ke claim thek ke claim hai he ke claim ke man me posin non ke Guwahati high court phan koi pring high power committee phan ta oktai salam si koi pring la hai ke si ma ke hai alang le ke claim unni ke claim thek hala so ka che pa bin je phan si high power committee la pen Guwahati high court phan ke koi pring chot na lasi alang li rat ase yang tong ar thek tik arjuing tung ke tiga bangke nil tum kache song ke pon bom po non ke insam jin si che song pon bom lo la insam jin pen ta lang li ardi ping tung te pulotang te nili tum non aso cha tai pen sia hok halam ni dak lo so dak pen kache song dui alang li ta pachar julong nang so dak pen kache song dui la pen hala sor ni lam ki lam phong ning duk ning lak alam nang klang rok pulotang te alang li che par punang puloki la si eviction alam ke ni tum ching bai bom lu pu ke nang than ri la ke tum kar julong ong lu komantilo claim po hala bang leng than no ching vai bom lo ching ki bom lo hala le kar ju tung li komantilo claim la than dak la na ni claim ji pu than dak lo den tung hong po ing hong ing li tung seta hala so ni pena chun che dat ku tang ni tum chi song nang ko la helu Kimisen Pooling Center Kawi Lapen Apu Thang GPR Logrong Asar Doan Pen Phirangkia Maikang Nipon Lakhaing Koirapho Nilip constituency ke Parlo GPR Loki Doan Rong Asar Tum Chingrum Si Pooling Center Kimisen Kawi Apu Thak Phirangkia Maikang Nipon Bangso Phirangkia Maya Longkaning Je Ponatengki Nilitum Arongarat atum sorkar pen nang kipanong piki dukila karat kilong ponang jisitami thang nada kirap awi pena jok pinang an rat atum pen akisung pen chitong nanglo lasi akisung pen nilitum rongarat atum aphan nang rabek tha puta chuning ripon jasimet nilitum akisung nai laki loke charlia hem towar seka chilang hem la pen pooling center sitami akisung do lasi lahaya ki sungpen nang pajok pipon tha puta Karbi Anglong autonomous council akija
Karbi Khayaphan Kanghon ka jinso thega bang phu ake hai CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen Karbi Anglong Autonomous Council ke theki denga tumaphan hada ke doa rong asar tumpen juning ripadi krim lopusi phirangkia thengno pachini pon Nilif Borpong Pen Longram Hanse ng Kilo Abirta News Report Public TV Karbi Anglong Tante ini litum dak Borpong nate GP Hawarlong litum Christmas kangi nangkok alam tia putak bang kelapelo bang stamia prangsi Karbi Anglong Christmas kedu tumpan ans tame ni tumahin pen suri kero kadam pipajir lo si alam tia bang geni tum pini dak Christmas kehang mate kangi nangkok alam tia bang ke kapen lo nilitum dak rong pho kedorat an kedam tang ningkan ko an pelone stamini tum dak akasik sak mate akisum chithaiklong lo kaso posi bhutarli salong kedo armu teng mate aphai teng nitum kedam tang election apong pin sitamini tum kehelu pena jok dun pet un e li dun pet un e atheke katibok nai tum sitami kilometer pho an adak dam nangji lapen kehelu tum ke 8 kilometer an adak dam nangji apo sini tum laso kehelu pen jok sini tum jokon pet thek thedelo atheke towar tami me lapen habit haram nam piaju lapen langroi sitami eroi vet alang si borpung langroi hitami ni tum khatner kep khasir kep lopson hatpon ang ko ma sini tum la election arni sitami ni tum jokdon pet thek thedelo tapsona kisiksa kisung do kok pensi aposi nonili tum pini dak rong phorat kachingwai ningkan ke thom ningkan pia prang pen sitami ni tum dak puling hangnang po kachingwai la so alam the puthak sini tum dak pini presmeting ni ponlo la si la so presmet kang ni pon along puling center mate ni to phan thalang de la sini tum rong pho ara chingwai ponlo la si arong mangke dak longki hanse rong pen long huk kruo rong pen te bonglong le rong pen khoi te rona rong pen sar the timung arong asan chom asirong pho arat nilitum dak puling hang nang po kachingwai asinon nilitum laso rong pho ra chingwai det pen puling hang je phan pu nilitum memorandum stame pipon lo asi memorandum pipon det pen aphi labang so non Karbi Anglong puling center TPG pualam the nilitum khobor chelong si nitum kahilo mate kidam ke bang our side ka vi pena jo asini tum hada aporateng arni ateng ni tum lidun thek thedelo sitame halada angsong mate dipu kedo dak pen kedo damatum aphan sini tum klem dam tha ba klem dun bom tha pusini tum jingki chi than bom no aso teng sialang le memorandum sitame hada nang pale pidun lo aso nang pale pidun det pen si non khobor chilong lo asi Karbi Anglong district akahai pi alangli tasi Karbi Anglong kachari akahai pi alangli DC akahai pi sitame abangso apuling ni tum phan nang pi pon po pusini tum ne thi ning thelo lapente nang rapu pusini tum ning thelo si chuning ripadi krim lo azat pen sitame labang so puling na pizia phan nangli disi ke hai pi phan chuning ri thwai philo nang ravek tha ni tum kisum kadoga be sitame nangli tum si chini lo lapente Karbi Anglong district kachari ake hai alangli CM EM atum sitame lapen MAC atum kedo an sitame
la so puling ni tum han na pgf han nang cherap dun tha nang situ dun tha pusini tum ning the lo la pen tuar chulang ding lo aposinang rap dun vek po pusini tum rong phorat tum sitame ning the si tuar chulang ding lo tang de la na tum pini ka chitong ge rong asa ke an ke du elu ge di o nili tum pini la da ka chitong alam bang ke ni tum berta chi pi pen si rong asar la pen don me kar sitame ni tum chitong pet pen si jingwai sar pen si ni tum premier sitame ing pon lo tang de nang li bang e ko so rong a rong asa bang ne nili tum ke teron rong khoi teron rong asar lo ni di sonjit teron nili men Lason si ni phayeng korai si chitia cheklo bokajan cement factory along inauguration ceremony of utilization project in raw mills pu ajai mek paman ponlo bangso ajai mek mate amaya long manpeng lehi sarpo aman pen hd Kumaraswamy Union Minister Ministry of Heavy Industry Lapen 17 Bokajan LA Dr. Numal Momin Deputy Speaker Assam Legislative Assembly Lapen Karbi Anglong DC Nirula Thangchupi KAC Principal Secretary Mukul Kumar Saikia Sanjay Benka CMD CCI SMTI Dibahuti Bora ACS Serdili B Chairman Education Block Dev Board Bokajan Lapen Anparta Pinangan ke thekiding atum chitong do bangso mailong Deputy Speaker Lapen HD Union Minister atum jumisen alam thantekang si mai misen pen pachun ponlo News Desk Report Public TV Karbi Anglong Usually appointment time they will conduct an interview I think. Performance wise also they will take the decision. For that actually we have to give local people some skilled education. If we conduct the skilled education with proper technicians, then they will get the job. For that actually skilled education is must actually required. For that we will work it out. That's why I'm telling you that former HOD or former design has there is so many skilled candidates in Bokajan or entire Karbi, but they hired from other states, other parts of the India. No, in my tenure, I promise you, whatever maximum local people, we have to help them to get an employment. For that we will give top in my tenure. Performance wise also they will take the decision. For that actually we have to give local people some skilled education. If we conduct the skilled education with proper technicians, then they will get the job. For that actually skilled education is must actually required. For that we will work it out. That's why I'm telling you that former HOD or former design has there is so many skilled candidates in Bokajan or entire Karbi, but they hired from other states, other parts of the India. No, in my tenure, I promise you, whatever maximum local people, we have to help them to get an employment. For that we will give top in my tenure. Thank you.